bese kuba uSunday school ngala i-worship team kanye nobaba ngala besasilalela engamele kaJesu. Muhle uNkulunkulu wethu bazalwane, uyathembeka ngekhathi ngiyabheka ebusuku sikule ndawo siqala inkonzo yethu yephasika, kodwa kumnandi ngathi ukuthi siyaqonda ukuthi kukhona okwenzeke empilweni zethu. Haleluya. Baningi kade ngibezwa noma lumwami usegugile nje lapha ekhaya uthi awukulungisele nanti ibhlukwe lami ngoba manje ngifuna ukuya enkonzweni, angazi wayigcineni kodwa ngiyephasikeni. Haleluya. Baningi bathi hayi baba busy bathithithile bakuthula intengwana, kodwa inkinga ukuthi abayiqondi lento abayihambelayo. Haleluya. Bayahamba impela bafike-ke bajabuliswe-ke hayi data sebeyivela ginqika amapulpiti ngiyadaba ukuthi haya ngizoginqika amen uginqika amapulpiti ngiyale bajabuliswa yibona bona lokho ukuthi umzwili ubani eshumayela yeyi kwenzeka iy'manga kwaphenduka yonke into kwaginqika izinto besephuma kwenzeka lokho-ke ma yeyiphuzela uyayiphuzela sakhohliwe yonke heyi umuso esenze lokho. Haleluya. Kodwa thina siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikule ndawo siyaqonda ukuthi ukhulu kangakanani esenzelwa khona. Amen. Haleluya. Ingakho labayeke ngenxa yokuthi abayiqondi lento bajabuliswa yibona nje, abanye bajabuliswa ukuthi siyazokwazi isikhombisi. Siyazokwazi isikhombisi. Base bewazile futhi abazi isikhombisi. Hamba basizana ngalutho. Bayaphuma lapho bajabulisa nje yozwa amazwi ayisikhombisi. Omunye aza practice ukuthi uzoshumayela kanjani. Ngoba ngifuna babone ukuthi hayi impela hayi nambe ngikhona. Week before last, abantu abuyasitengisa nje naye sasihlangene ukuphathe asiswami uthi ngikethele izwi kushuda ukulala wenkonzo yakhe ngikethele izwi-ke phakathi kwaleli naleli ushambaza isikhombisi ngikethele phakathi kwaleli naleli ngoba manje hayi angifuni ukuba seqaleni aphinde ethi hayi angifuni ukuba sekugcineni kusho ukuthi ngokwamazwi afuna ukukhetha kuona. Sasithi thina hayi phela akuzokhuluma wena nje indaba ufuna ukuthi sikukhethise izwi sikhethele wena izwi olizwayo ukuthi uma ulifunda inkosi khona ekhulumayo ngalo aze ufakazeke omunye usisi wami wakalayelana athi hayi ungakhathazeki wena lelo nje uNkulunkulu athema ulifunda walizwa ukuthi hayi ilona uzosho ungakhathazeki ngokuthi lona likho okufanele ulikhethe. Seyibona-ke lento iyangento yokuthi ujabulisa ngoba sinehlekela ukuthi abanye bazibadonsela kakhulu umoya ukuze kuswakale ukuthi bashumayele kakhulu. Haleluya. Kodwa siyambonga-ke thina uNkulunkulu ukuthi siyaqonda ukuthi haleluya uma sihlangene ngayo. Haleluya. Sikule ndawo-ke Nkosi, sikule ndawo-ke ngenxa yokuthi safelwa uJesu samamukela. Baningi babamukelile kodwa kuyahluka kubonakala ngesenzo. Ngiyamthanda-ke kakhulu bazalwane uJesu useyinkosi-ke nakweyami impilo uyabusa. Haleluya. Kumnandi-ke ebusuku bazalwane sikule nkonzo yethu siqala iphasika. Haleluya. Sizothi uJesu haleluya muhle umsebenzi awenza kithi uyamangalisa. Amen. Sizovula-ke izwi lenkosi bazalwane, akuningi inkosi ekhulumile kini kodwa sizovula izwi lenkosi ngisho lokhu uNkulunkulu athanda ukukhuluma phakathi kwethu. Sizovula amakhosi esibili chapter 2.
Hallelujah. Ngizofunda le ndaba. Ethi uEliya uyamukelwa ezulwini. Ngizoqala ku-verse 1 ngicale ukugcina lapha. Verse 12 ngizofunda. Hallelujah. Ifundeka kanje. Kwathi lapho uJehova ebeya kumkhuphula uEliya aye ezulwini ngesivunguvungu, uEliya wasuka eGilgali noElisha. uEliya wathi kuElisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eBhetheli. Kepha uElisha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angikukushiya. Behlela eBhetheli. Amadodana abaprofethi ayiseBhetheli aphuma aya kuElisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Wathi, yebo ngiyakwazi, thulani. uEliya wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJerikho. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya. Bafika-ke eJerikho. Amadodana abaprofethi aseJerikho asondela kuElisha athi kuye, uyazi yini ukuthi uJehova uyakususa inkosi yakho kuwe namuhla na? Wathi, yebo ngiyakwazi, thulani. uEliya wathi kuye, ake uhlale lapha ngokuba uJehova ungithumile eJordani. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya. Bahamba-ke bobabili. Abantu abangama50 bamadodana abaprofethi bayabema khashana maqondana nabo, bona bobabili bema ngaseJordani. uEliya wathatha ingubo yakhe wayisonga, washaya amanzi ahlukana ngalapha nangalapha, bawela bobabili emhlabathini owomileyo. Kwathi sebewelile, uEliya wathi kuElisha, cela engiya kukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi, ucela into enkulu, nokho uma ungibona lapha ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe, kodwa uma ungangiboni akuyikuba njalo. Kwathi sebelokhu behamba bekhuluma, beka nanso inqola yomlilo namahashi omlilo kwabahlukanisa bobabili. uEliya wakhuphukela ezulwini ngesivunguvungu. uElisha wakubona, wamemeza wathi, baba, baba, nqola kaIsrayeli nabamahashi bakhe akabe sambona futhi. Wabamba ingubo zakhe wazihlebhula kabili. Hallelujah. Le ndaba le esifunda la ikhuluma ngoEliya ezothathwa uNkulunkulu ngesivunguvungu. Hallelujah. uNkulunkulu utheme eyambula le ndaba. Ngathi Nkosi asiwayikhuluma indaba enkulu. Ebusuku uNkulunkulu uthi ngomoya ongcwele kuthina, yini lesibambezele kangaka? Ngoba khona la ifuna ukusilisa khona. Ulungele ukusinika olunye uqobo, kodwa sibonakala sibambekile kunezimo ezilokhu zisilandela zihamba nathi njalo. uElisha mayiqala indaba kuthi uEliya wayihamba noElisha. Amen. Baye eBhetheli. Mabefika lapho kuthiwa amadodana abaprofethi aqoqana iqoqo naye kuye lambuza, lathi uyazini ukuthi inkosi yakhe izosuswa kuwe la? Wathi yazi. Wayesethi thulani. Uthi I know, bese I don't want to talk about it. Hallelujah.
bese uzwakala futhi eqhubeka aphinde athi hlala lapha ngoba lokho lolu kumshiya uthi hlala lapha uNkulunkulu ungithume eJericho aphinde athi hayi angiyokusala kuwena ngihamba nawe amen mayihamba naye ayifika futhi lapha eJericho uphinde futhi kuthiwa iqoqo lamadodana abaprofethi laphinde ungayena lizombuza umbuzo ukuthi uyazi yini ukuthi inkosi yakho iza kususwa kuwe namhlanje uthi ngiyazi kodwa thulani ngoba ngifuna ukukhuluma ngawe amen haleluya iyaqhubeka indaba aphinde athi hayi ukuhlala lapha wena uNkulunkulu sephinde wathi angemfuleni iJordani uthi nalapha hayi angisali ngihamba nawe ulokhu eshilo nje ukuthi ngihamba nawe yaba abantu abaloku bemlandela bembuza bethi uyazi yini babuza omunye vele ubaprofeti uvele uElisha wayesegotshiwe kodwa kusela ukuthi uEliya wayengakanyuselwe ezulwini wayazi vele kodwa babhizi baloku bezokhuluma lento efuna ukumphazamisa endleleni ukuthi uyazi yini kodwa uthi ngiyazi kodwa ngifuna ukukhuluma ngakho thulani ifocus yakho lokho eyibekile nje ukuthi la eyakhona nami ngithola ukunamathela kuyena yes amen esuku uthi uNkulunkulu yini lesibambezele kangaka ngoba ikhona indawo afuna ukusinyusa sekuyisikhathi khona la efuna ukusinyusela khona kodwa kubonakala sibambezeleka kunezimo ezisibambile ngamunye hallelujah amen Jesus amen uzuluzi focus uNkulunkulu nasi simo futhi lesi simo sihamba nawe kodwa bheka uElisha wayethi noma ethi nasi simo avela athi angifuni ukukhuluma nawe yes amen ngoba khona la eqonde wayengenandaba nokuthi bathini kodwa wayethi nje okusalayo mina ngila emva kwayo amen izimo ezisifikayo bazalwane zisenza sidine sisikhulile ukuthi siya silibale uvile usubheke lezi zimo Nkosi yami mhlawumbe okuzwile kukhulunywa kwakuphatha kabi emoyeni wathi dlengelele waze wakhohlwa ukuthi khona la niwa khona ibeke umuntu osemncintiswaneni ogijima usuke selindele uthi mayiseguqile amehlaka abheke phambili noma bangamemeza kanjani abasemaceleni bembongela besho konke kodwa akabheke eceleni afuna ukubona ukuthi kodwa ubani lo ngisho kangaka athi ngiyakwazi kodwa ngijima kakhulu ngiyazi uzowina ngeke ngize ngiqale phansi ngibuye eceleni ngoba sengibheke lapho sengiyibona sengifikile Nkosi yami amen amen hey Nkosi yami awukwazi ukuthi usemncintiswaneni ugijima kufika isimo sokuthi hayi ake ngibheke eceleni ke kungena ongongelayo ngoba amehlaka phambili kuyini thina bazalwane lento esibambezelayo sigcine sesikhohliwe ngoba uNkulunkulu ukhulumile nathi waqeda sinemanual eyizwi lenkosi nanoma ngabe isiphi isimo kuyakhulunywa ngaso ezwini lenkosi amen ungabe umama uhlushwa ingane ukhona uNkulunkulu ongubaba wethu ungabe umama unezimo zakhe esekhaya ezimele nje ezikulindile ezikwenza uzibuza ukuthi kodwa lesi simo iyohlukana nini naso noma siyongiyeka nini angeke sikiyeke isimo kodwa okwakho ukuthi simo khona sima ukho ngiyaphambili mina ngoba khona la Ntshongweni oh yes hallelujah kwesinye isikhathi kube izinto
izinto ezenzeke ebandleni kaNkulunkulu. Ngoba masifunda lelizwi lenkosi kwakwabanye babaprofethi lapho. Babhizi bafuna ukumphazamisa uElisha futhi baqhamuka ngamaqoqo. Babeza bayinqwaba kuyena befuna ukumphazamisa nje. Belokhu bebuza ukuthi uyazini okuzo omunye umprofethi ukuthi uyazini ukuthi inkosi yakhe izosuswa namhlanje. Aphela ngiyazi kodwa thulani mina. Bese yaqhubeka nohambo. Amen. Wahamba wafika la. Ngoba wayelokhu emlandele njalo athi noma esesho Eliya ethi sala lapha athi hayi angisani hamba nawe. Wahamba elokhu ekhombisa intshisekelo yokuthi khona la ijonge khona. Walokhu eqhubekile wathi mase efike emfuleni iJordani kuthiwa bona bazange besesondela bamahamba bamlandela ngoba belokhu bemlandela enlapho kuthiwa kuyiqoqo la 50 wonke wabaprofethi. Kodwa zange ke liselani balibona besondela emfuleni iJordani bona kuthiwa base bemaqabanga basayela. uEliya wathatha ingubo yakhe wayisongeza kanjeni kuthiwa washaya amanzi avuleka bawela. Sebewela bobayithu. Bathi sebengaphesheya. Thoba bahamba bayaxoxa. Useyabuza ke manje ukuthi khuluma ufuna ukwenzeleni ngingakasuswa kuwe. Uyakhuluma ke uElisha uthi ngicela ukuthi amandla onawo aphindwe kabili kini. Uthi engozwayicela impemfuyo. Kodwa qaphela ukuthi ukhuluma nje uEliya iqulu leli yalaselisele ngaphesheya. Base bobabili usethi khuluma ngecelake. Okusho kubiza ukuthi siphikelele izimo zikhona up until sigive up izimo siwelele ngaphesheya. Siwelele ngaphesheya isikhathi sokuthi uNkulunkulu akhulume nathi. Athi ela ngizokunika. Amen. Usethi elite elikhulu. Kodwa ke uma nje uke wangibona ngisuswa kuwe. Uyakufumana lokho. Baqhubeka lithi izwi lenkosi baqhubeka baxoxa. Exoxeni kwabo uElisha kawasusanga amehlo akhe. Babethi behamba bexoxa uthi focus yakhe ingadi uEliya. Uyafuna ukumbona esuswa. Yes Jesus. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi wathi senjalo inqola yamahashe omlilo kuthiwa yathushuka phakathi kwabo. Besaxoxa nje kanjalo yathushuka phakathi kwabo kodwa wayibona. Ngoba ifocus yakhe isekutheni ufuna ukuyibona. Yes Jesus. Wayibona. Hallelujah. Uqobo luka-Eliya lwaphindwa u-Elisha ngoba ifocus yakhe akayibhudluzanga ku-Eliya. Zithi zikhona izinto zithi ziyakuphazamisa athi kodwa mina ngizohamba no-Eliya angikhathali zikhona akanthini izimo zagivapha ngoba kuthiwa zagcina seyisala ngakudaleni. Ngaphesheya kweJordani waseyakhuluma uNkulunkulu wathi ufuna ngikwenzeleni u-Eliya. Wakhuluma u-Eliya wathi ufuna ngikwenzeleni Elisha. Kanjalo noNkulunkulu ulithi ukuthi siphikelele. Uthe ebusuku lezi zimo ey'ngaka ezisibambile ufuna ukuphinda njalo olunye ugqobo phakathi kwethu. Isikhathi sokuthi alethe olunye ugqobo. Asingavumeli lezi zimo. Asingayivumeli lezi zimo bazalwane ukuthi zisibuyisele emuva noma siluze ifocus yethu kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ukhona uhamba nathi okwenza ukuthi sithi Nkosi izimo ikhona izimo azikho siyaphambili. Sishiso ka-Elisha athi I don't want to talk about it. Bavele baphela amandla aphinde aqhubeke aqhubeka afika amandla batshela very strange story. Kodwa ke hayi thulani ngoba
ufuna ukuqhubeka ahambe noEliya. Ebusuku uNkulunkulu uthi thina lesi simo uyasazi lesi simo esibambezele sawona wami lesi simo esibambezele namhlanje ake sisale ngemuva ake uthi ngiyazi la ngifuna ukuphikelela khona la ngiyakhona ngoba uNkulunkulu uthi ngilungele ukutshala ugobo olusha phakathi kwenu kodwa nasi into iyabambezela okunye uqobo lwakho litshela ukuthi hayi ngeke isimo masinje uNkulunkulu wakho sifuna ukukubambezela lithi hayi yazi mina la ngibhikelele khona yayazi ukuthi khona ishile ezwinayo ngoba lokho esonqoba ngakho bazalwane asinakho kunye uthena uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi press on. Ungasifiki umzuzu ukuthi sikhohlwe ukuthi isimo nesimo esisifikelayo uthini uNkulunkulu ngaso kuba lokho kusinika amandla ukuthi hayi sathane mina ngiyazi la Ntshongweni. Akukhathaleki isimo esingaphakathi, akukhathaleki isimo sizwile musukuvuma sikulibazise noma sikuphazamise ufina usukhohliwe ukuthi manje Ntshongweni kodwa inkosi la ukhona ngikhona nami Nkosi ngiyakwazi Jesus uNkulunkulu phakathi kwethu bazalwane uNkulunkulu phakathi kwethu bazalwane khathi sokuthi asidlulisele haleluya sisuka kwamanye amandla siya kwamanye amandla uma ubheka impilo kaElisha esetholile lolu thobo yo imanga izenza uNkulunkulu wayekwazi ukukhuluma khona la impi I think Syria yayihlasela khona uMowabi abesathe iyahlela inkosi iyakhuluma ukuthi ayike sizongena ngala kodwa kutholakala ukuthi babethi befika lapho bathola ukuthi ama-Israyeli aselindile uElisha athumele athi gadani iyezini uzuyabuza-ke ngelinye ilanga inkosi leni ithi hayi bo kanti kwenzakalani ukhona yini omunye wethu oyimpimpi ogijimayo batshela laba bantu ukuthi ngizohlasela uyedwa wathi hayi bo kunomprofethi owazithi uyikhuluma usekamelweni lakhe bese gijime yabatshela athi abalunge abavive wena konke okwenzayo usuku uprofethi esebonile ayikho intanga yazi iloni yagobo athola kuEliya laphi ayikho iyayifika bangazi kanjalo nathi ayikho into ezothi mayifika ithi izosiphazamisa noma izosihlasela singazi ngayo ngoba lolu gobo uNkulunkulu afuna ukulifaka phakathi kwethu lunamandla bazalwane ayikho into ezokusahlula sithatha kuba kuloyompi kuthiwa basebenza ukulima uyathi iyaqhubeka futhi le nkosi ethi hayi iyaqoqa ipenkulu ethi yohlasela yena bela uElisha ibihlasela kanjani uElisha isizwile ukuthi yazi ngisho into ayithulele ngoba uthi sefikile bavele wathi inkosi obashayi ngompunguthi usehuphobe haleluya ebusuku ngiyixoxa indaba yami bazalwane uNkulunkulu uthi ukulungele ukusinika amanye amandla phezu kwalawo esinawo yini le ekubambezele kangaka awuyilethe enkosini isikhathi sokuthi sale ngemuva bese uNkulunkulu enza umsebenzi
Thank you, Jesus.